kanguranye n'umukobwa ari mu karesitora ndetse uwo mukobwa yumva ubwoba afite ubwoba umukobwa arangije yafashe ibyo kurya bye yashizemwo amadolari 100 ndetse yanditse ko amajambo ngo ubufasha harangije hacundi umugabo bisa nkaho ari umugabo we yaraje umva naguhaye ibyo kurya ariko ntiwigeze ubirya rero muri kano kanya bige nonaha umva bige ntubirya wenda kwinginze nyarutsa bige nonaha je sinkeneye kuza umbwira amagambo bige nonaha bisa nkaho umugabo mu byukuri afata umugore we nabi umva rero kunguko usigaye witwara ndaza kugwigisha isomo tugeze muhira ukaba nta kindi yakoze yafashe zanja yari yahaye umugore ngo ajye arangije yarazitaye arangije kumbe yazitaye impande umusabirizi yareka arondera icajya muri za puberi noneho yarabonye abantu batayinjya ariko bano bantu umva duhaguruke tuve mu bantu bundi ngende ndakwigisha isomo ngo ngubwo agiye kumukubita umusabirizi yararebye ariko bano bantu batayinjya kandi zino njya umugore yazishizemwe amafaranga yanditse ko ngo ubutabazi ngo ndabinginze ni mumfashe umusabirizi arangije naheruka kujya kera na kari ibingibi ni na byiza umusabirizi yatanguye kujya umusabirizi yariye biko kuntu biryoshe n'umusabirizi yakahiga ibyo kujya muri pubera arangije abona abantu batayinjya yaraziriye arangije yasanze mu izo njya hariyo amadolari 100 ewana ubungubu ndakize mwana n'amafaranga ni menshi yarahindukije abona amajambo yanditse ko ngo ubutabazi ngo ubufasha umusabirizi yarumiwe yasanze mu madolari hariko amajambo yanditse ko ngo help ngo ubufasha yararebye ku ruhande abona urundi umugabo ariko arakwega umugore we amukwega nabi amutuka kwende kwinginze ndeka ndiko ndababara oya cicika ufise kuba umuntu anyubaha uzoza urakora ibyo ndakubwira byose amagambo y'umugabo ariko arabwira umugore we umugore yararebye abona umusabirizi ariko aramuraba ndakwinginze numfashe umugore nta kindi yakoze yamweretse ikimenyetso bereka umuntu iyo ari mu byago ikimenyetso dufata uri mu byago iyo uceretse umuntu ahita abona mu byukuri ko uri mu byago umusabirizi yarabirebye abona umugore ari mu byago arangije yaraje nyakubahwa oya izo njya twaguhaye twaziguhaye we zige ntidukeneye ko wadushimira wegende uzige urugabo rwo gwibaza ngo umusabirizi aje kubashimira ngo bamuhaye njya kumbe umusabirizi aje gutabara umva injira none dutahe ngende kugwigisha isomo umva nyakubahwa je ntabwo narinje kugushimira ahubwo narinje gutabara uno muntu umusabirizi nta kindi yakoze yamushitsemo ibintu by'ibisosi mu maso kandi shaho usanga bibaba amaso yanje ikigabo cyatanguye gutaka bakirunze ibintu by'ibisosi mu maso umusabirizi nta kindi yakoze yatoye ko ntanke z'imodoka yatoye imfunguzo z'imodoka arangije abwira wa mukobwa muko twinjire tugende ikigabo kiri kurira amaso yanje umusabirizi nta kindi yakoze yuriye imodoka umukobwa yararebye umuntu amutabaye yasanze ari umusabirizi umusabirizi ni umuntu mwiza atabaye umukobwa umva muko tugende umukobwa basi byibuza riruhije nako no mugore si n'umukobwa n'urugabo rwo kuramufata nabi urugabo rurangije rubona bagwibye n'imodoka yanje umugore wanje to nawe ndebere kinamwita ngo umugore we ngo my wife kandi kinamufata nabi umusabirizi yaraje arangije abona ko yacitse uriya mugabo arangije abwira umukobwa ati sohoka mva muko nagutabaye va mu modoka ngo ngwiki mve mu modoka ubundi njehe umva amagambo uya mukoce ibyo ngibyo sibindeba nimba udafite huje ibyo ngibyo ntibindaba sohoka sinagutabaye mva mu modoka muko umukobwa arangije aho gusohoka
yafashe umukandara arangije tangura kwihambira. Musabirizi yararebye maye ariko umuntu mbwira soke akanga gusohoka. Umukobwa yanse gusohoka avuga ati je nta hantu na hamwe ndibuje, nta hantu na hamwe mfiteho kuja. Ariko umusabirizi wavuga ati we nagutabaye mvira mu modoka muko. Umusabirizi nta kindi yakoze yaraje yapfunguye umuryango w'imodoka. Umva muko sohoka sohoka nona ndabyanze sohoka ko sohoka. Numusabirizi mvo je nagutabaye kandi kindi niye mudafiteho kujeje ibyo ngibyo ntibindeba kubera ko ubungubu ngiye kugira imodoka ndetse ngiye kugira n'amadolari 100 y'amadolari. Ngiye kugira n'amafaranga 100 y'amadolari. Umukobwa yarebye hari hakujya abona wa mugabo we azananye n'umupolisi. Umva nyakubahwa imodoka yanje bayibye. Umukobwa arangije yamanukije gwa rusabirizi. Urusabirizi ko gwa rutamwe kuvuga ati jewe ana narose imodoka we nagutabaye we tumuka imodoka ibi yanje wana ngende gukira nanje. Numve uko ubuzima bw'abakira uko bumeze. Isabirizi gira twika. Umva ndakwinginze ntutume umugabo wanje amfata. Umugabo wanje amfata nabi. Ndakwinginze ntutume umugabo wanje amfata. Isabirizi yarabirebye ariko narinduza kamodoka hihi. Sawa nkurikira. Bagiye muri Bagdad inyuma y'imodoka do. Polisi yaraje ariko nyakubahwa ino si ya modoka batubwiye ngo yibwe. Icane gose niyo ngiyo. None kutubona iri ngaha nta muntu yayibye. Nyene narinzi ko bayibye nikiga. Umva rero je mbona n'imfunguzo zose zugaye kandi ubundi rero ikirego wari watanze ko twagushakira imodoka yawe yibwe ubungubu kirahagaze. Ico kirego rero ubungubu turagihagaritse kubera ko imodoka yawe twayibonye. Fata imodoka yawe ubundi ugende. Nyakubahwa nyene ntabwo ari imodoka yanje gusa n'umugore wanje bamwibye. Ni mu mushaki. Oya imodoka yawe iri ngaha kandi n'imfunguzo ziri mu kibanza c'imfunguzo nyene. Ha umugore wawe nawe n'umuntu akuze ari wasanga yagiye gutembera araza kugaruka wana. Mugira umunsi mwiza. Oya officer we. Ikigabo. Kuri wanje nikize ko umugore we ari ngaha nyene mu modoka indani. Ikigabo carakaye. Nawe ndebera iyo bari imodoka yatanguye kugenda ariko mukocicika nibatwumve wana. Cicika nibatwumve ko turi ngaha mu modoka. Usabirizi cyatabaye umukobwa none bagiye mu modoka y'umugabo. Reka sasa umugabo rero uno mugore asange bari inyuma y'imodoka ye. Kuyu munsi no kutwinjiye nongera mbaye ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Umugabo yaraje arangije abika imodoka ye muri garage. Hamwe bakunda kubika imodoka yayibitse yarangije arugara umuryango. Ariko umugore wanje yaba yagihera. Nimubona ndamwica. Cyo ikigabo carakaye kirangije kirugurura umuryango. Urebe witonze umugabo yaruguriye umuryango arangije arawugara. Yugaye n'igufuri kandi bivuze mu byukuri ko yugaranye no modoka kandi nabari mu modoka ubungubu barabugaranye. Kiwi Isabirizi arangije yugurira imodoka. Umva tugende vayo rero. Cyo batazi babafungiranye babugaranye. Nta kuntu ubungubu basohoka. Urusabirizi gururara rurangije rwavayo. Anje ndigiriye. Imodoka narinje nyene mvuga ati ubungi igiye kubiyanje ubungubu byaheze. Gwaraje kugurura rurangije rubona harugaye. Bahapfunze. Umva hagarika ibyo ngibyo. Bihagarika umugabo wanje ntatwumve ko turi ngaha. Wiki magarike kubera ikimuko ariko woro umusazi. Jemfise uburyo nako jengeneye uburyo nasohoka hano hantu. Umva nta buryo na bumwe bwo gusohoka hano hantu. Ntabwo rebye akabaye byiza mu byukuri
mutegereje kugeza mu gatondo aje gutora ino modoka ye. Oya je ntabwo wananza kuguma ngaha. Utubundi wambukira ngo naguma ngaha kugeza mu gatondo wenda kwinginze. Urusabirizi rwari rugiye kuzana ibyuma kugira ngo rumene umwango. Ndakwinginze. Nyene urebye. Maze imyaka myinshi mu byukuri umugabo wanje amfata nabi. Ndetse yari yaranampfungiranye hano hantu hari haracitse igereza kuri jewe. Ubuzima bwanje bwarangiritse kubera urya mugabo. Nanje ubwanje ndicuza kuba narashakanye nawe. Fanyene wihangane bibaho. Shaho no rusabirizi kururara. Wihangane bana ivyo birahera. Gusa rero mu byukuri ndabyemeye ndaza kuguma ngaha kugeza mu gatondo. Ariko nyene nshaki ico kurya je ndisonze. Oya nyene mbabarire cyane kuko ngaha mbona ata bintu byo kurya mu byukuri bigihari. Hano nta byo kurya bihari reka. Oya je ndabyishakira wana. Ute wambwira ngo bagupfungiranye hano imyaka myinshi hakaburamo n'ibintu byo kurya. Cengiye kubyishakira n'ururara gurusabirizi cyangwa watabaye umugore yari ari mu byago ariko mu byukuri umusabirizi afise umutima mwiza. Umutima mwiza arangije yaraje gushaka ico kurya. Yaraje ese hano hantu uzikari byanyabyo ko bagufungirana. Bino bintu ni ibiki? Mukobwa araceceka. Hana si ibyo kurya ngira. Ubwo yararebye umuntu mu byukuri yamutabaye. Afite umutima mwiza. Sabirizi ntakindi akoze. Yaciye atangura gushaka ibyo kurya. Gusa yabwiye mu byukuri umukobwa avuga ati je ndabyemeye mu byukuri nguma ngaha ngumane nawe kugeza mu gatondo niyaza gutora iyo modoka ubundi natwe ducike hano hantu. Urusabirizi rwo rwari rugiye kuzana ibyuma kugira ngo rumene umuryango. Umva rero bino bintu mu byukuri sinarinzi ko ngo ngaha mwinosi bibaho pi. Yabirabaho nyene none se kugira ubige uza kubyuguruza iki katarufungurutse ufise. Oya muko impamvu uvuze amagambo je ngo nta rupfunguruzo mfise ngo simbona n'ubugenza kubyugurura nuko utazi ubuzima bwo ku muhanda muko. Rugabo rurangije bakuyemo icuma kumbe bigendana n'imfunguzo n'ibyuma. Ubwo yarasetse gusa gore umubwiye ati impamvu uvuze ko atarupfunguruzo naronka nakugurura kano kantu nuko utazi ubuzima bundi tubayeho ku muhanda muko. Urangije gutangwe kugurura do. Nimba ari bishimbo nimba ari biki. Urangije remotereza. Kiwi. Uzukuntu bihumura neza umviriza. Uye nyine. Umviriza. Ibingibi biraryoshe. Urakoze. Ubwo yarashimye gusa nyine nubundi nibyiwe hano hantu ngo umugabo yirirwa amufungiranye hano hantu. Urusabirizi rurangije dogubwa kuyemo ifurusheti ikiyiko. Shaho bigendana ifurusheti ko yararebye ariko uyu muntu. Urusabirizi ko ikiyiko mu mufuko byane avuga ati wana ngiye mu manza ariko ngendana agasenda. Urusabirizi ko gwagendana akayiko mu mufuko. Ko fata wana. Tutalisha iminwe. Tulishe wana ibiyiko. Hara kandi mbonye Urusabirizi hari bindi yarabonye. Yikumbe yarabonye projecteur. Pega esi projecteur yakorara. Yararebye. Uziki ifite n'amakasete. Urusabirizi yarangije yakuye amakasete. Yasanze ko mbahara amakasete menshi mu gipuguru. Yararebye abona akakasete kanditse ko ngo Natalia songs. Zino ndirimbo niza Natalia ra. Ubwo byumvise oya yisubiza iyo kasete. Turi yindi kasete yuyireke. Oya
kubera ko imvuze Natalia ugaca wikanga ese Natalia ni wewe ra bwira bwarangije Natalia ni wewe cyane gose Natalia ni jewe reka cyane ati n'amazina yanje bayitwa Natalia sureba rino joro rero tuza kuraba ino kaseti ayandi tuyihoze ariko uyu muntu umusabizi nakindi yakoze yakuye ya kaseti arangije agiye kuyicana ya kaseti arebe ibiri muri kaseti kumbe muri ya kaseti hariyo umukobwa yagiye arifata utu video ariko aracuraranga afise ka gitari nako sori yari afise ka gitari mu ntoki ariko araririmba akaririmbo bomba umukobwa mu by'ukuri ni umuririmbyi Musabirizi yagiye kurya bya bishimbo sinzi ko ari bishimbo nimba ari ibiki uraribye ukungira umukobwa aririmba Musabirizi yarumiwe Musabirizi yaravuze ati mbega gatangaza kongura lenze mbega ukuntu uririmba ubwarangije yumva amasoni aza gufuka projecteur sayizana oya rikareka muko si wambwiye ngo ngume ngaha kugiza mu gatondo urumva sinaguma ngaha nicaye reka turabi oya nyene ujya muntu ubona na jewe muri kano kanya ubu ngubu turatandukanye jewe muri kano kanya ntandukanye n'ujya muntu wa kera ujya muntu rero ubona atandukanye nanje oya muracari bamwe kandi ujya ni mwiza kandi na wewe uri mwiza muko bisa nkaho mu by'ukuri wewe wamaze kwibagirwa uriwe umva ntegereza gato kupa gusa yatanga kuvuga ati cyagiye narimbayeho mu buzima bwiza ariko ubu ngubu nsigaye mbayeho mu buzima bubi kuva narakoranye ubukwe n'umugabo wanje ubuzima bwanje bwarahindutse rero jewe ntandukanye n'ujya muntu wa kera uri kubona Musabirizi yakuyemo ka gitari kuyeyo gitari umva muko fata we ntabwo utandukanye n'ujya wa kera ahubwo muracari bamwe umva rero ndakwinginze pe ndirimbira muko kugarangije araseka ndakwinginze ndirimbira numva ukungene ucuraranga bya nyabyo apana kuri kaseti umukobwa yatangiye kuririmba avuga ati mu by'ukuri sinzakwibagirwa ndetse sinzakwibagirwa mu by'ukuri na rya joro wagenda uvuye mu buzima bwanje umvijwi umukobwa afite ijwi Musabirizi yararebye arumigwa kungena umukobwa mu by'ukuri aririmba ati ni wewe warusobanuye byinshi mu buzima bwanje ati urukundo rwanje mu by'ukuri nari nkufitiye ubu ngubu ntirurashira rero n'ubu ngubu ndacafise mu by'ukuri byizere ko tuzangera kubonana mu by'ukuri nasubira kuguha kabizu mombe umva karirimbo umukobwa afite ijwi Musabirizi yararebye Musabirizi yarumiwe ati uracari wewe aracari wewe mutima wabuze ndetse ubu ngubu ndi gushakisha nta magambo y'akaririmbo Musabirizi yararebye yarumiwe umukobwa afite impano atuga urukundo mu by'ukuri wararutwaye ubu ngubu rwarabuze ariko nanje ndacarurondera ati wibuke cagihe jewe nawe turi kumwe mwijoro mva karirimbo Musabirizi yarebye avuga ati mbega ukuntu utangaje ati muko ufite impano yo kobwa azi kuririmba
iyo urakoze cyane umva rero nyine urihebye sabirizi yumiwe nyine urebye ikigihe mu byukuri nari mfite indoto mu byukuri zo kuzaba umuhanzi ariko kuva aho nkoranye ubukwe n'ujya mugabo indoto zanje razangije oya muko ikintu nakubwira mu byukuri muri kano kanya nuko buri umuntu wese atuye hano kwisaba afite impano kandi nawe iyo mpano mu byukuri urayifite ufisire kuyigwanirira kuba warayimenye musabirizi waramubye ati umva mukunda kubwire buri umuntu wese hano kwisi abafise mu byukuri impano ariko ugirirwa amahirwe iyo umenye impano yawe ariko nawe mu byukuri wewe waramenye impano yawe rero ufite kuyigwanirira uko iyo mpano yawe ntuyitererane none se kumbwiye ngo buri umuntu wese hano kwisi ngo abafite impano nawe rero bivuze ko ufise impano kuko utagwaniriye iyawe kuki utagwaniriye iyawe kumbwiye buri umuntu wese abafite impano bivuze ko nawe wari ufite impano cyane gose mu byukuri nari mfite impano kandi nari mfite mu byukuri n'inzozi ariko hari ibintu byabaye bituma mu byukuri inzozi zanje zitaba impamo mwabuno ubuzima bwanje mva magambo rero naragerageje uko nshoboye kose kugira ngo nshike ku nzozi zanje byarakunze pe naratsinze ariko hari ibintu byabaye byatumye mu byukuri ntashika ku ntsinzi mva magambo yo musabirizi byabaye nuko napfunzwe namaze gushika mu byukuri ku nzozi zanje muvuga ati bwa nyuma na nyuma ndashitse kuco nari nipfuza ariko byabaye ico kintu nari nipfuza mu byukuri ndakirimo nico campfungishije nakoze amakosa bituma mu byukuri mfungwa narapfunzwe nisanze ku muhanda ati nyuma y'imyaka myinshi nisanze ku muhanda mva rero ubungubu warafunguwe kandi ubungubu uri ku muhanda ariko nawe ico nakubwira muri kano kanya subira ugwane nkuko uhejeje kumbwira subira ugwanire impano yawe nyine mu magambo make ugwanire indoto zawe ushike ku ntsinzi buri umuntu wese afite ibigeragezo ahura nabyo mu gihe ariko aragwanira indoto ze rero uyu munsi wantabaye nanje mu byukuri ndifuza ko nagutabara kongera ugasubira mu byukuri mu ndoto zawe ukazigwanirira umusabirizi waravuze ati mu byukuri jewe narageze ku ndoto zanje ariko naradishitse ko noneho ndapfungwa mfungiwe mu byukuri byo narindimwo ariko mu nyuma mu byukuri nisanze ku muhanda nyuma y'imyaka myinshi naciye rero mpeba ibyo narindimwo mvuga ati ibyo byaramfungikije ubungubu sinabisubiramo ariko umukobwa wari kumubwira ati mu byukuri subira ugwanire indoto zawe ntucike intege ati ntucike intege sinarinzi mu byukuri ko abantu nkamwe bo ku muhanda babasabirizi namwe mwaba mufite mu byukuri inzozi ariko ubu ngubu ndabibonye kandi abonye mu byukuri ko muri abantu beza nyene umukobwa yari muri babandi babona abantu nyene baraho babatindi babakine bakavuga ati abana baragowe ntaco bazavamwo kumbe nabo nyene baba bafite inzozi nabo nyene bavuga ati umunsi umwe mu byukuri kanizere nzashika ahanaha basezeranya ko ejo mu gatondo uzasubiramwo uzasubirayo ukagwana kugeza ushishitse ku ntsinzi yawe cyane gose ndagusezeranije nibyo bumvikanye mukobwa we yavuze ati sezeranya ejo mu gatondo kuzasubira mu byukuri kugwanira indoto zawe ndagusezeranije pe ejo nzasubirayo undi hari umuntu muhura akagutera ka courage cagihe wari wihebye cagihe mu byukuri ubona ko ibintu urimo utabishobora
igihe muhora n'umuntu mu byukuri ukabisubiramo mu byukuri ufise na courage uwo muntu akagutera intege barakwika mu gatondo muri ya garage hari umugabo yaje atangura gukora ko kuri wa mugore mukobwa yarabyutse mukobwa yararebye arikanga yasanze ari wa mugabo we yaje bwakeye ni mu gatondo umva ceceka mombibi sheri ceceka reka nizere ko ubungu wagize ibihe byiza utari kumwe nanje ariko ubungu ugiye gusubira kugumana nanje mombi kandi nari nkukumbuye ururu kindi nakubwiye muri kano kanya nuko jewe nawe mu byukuri dufite ibikorwa byinshi byo gukora wenda kwinginze ntusubire kunkubita ubwo urangije twatangwe gukura imikandara wafashe sentire urangije rutangura kuyizirika ku maboko umugore nta kindi yavuze ati ndakwinginze mbabarire oya watinze kunsaba imbabazi ku kanyama kevuga ayo magambo hari umusore yaje kandi uwo musore ni wa musabirizi mu byukuri aje yambaye gasuti yaberewe cyane bisa nkaho mu byukuri y'amagambo umukobwa yamubwira ati nubwo utashoboye kugira ku ntsinzi yawe mu byukuri ejo mu gatondo nsezeranya kuzasubira mu kazi kawe kugira ngo mu byukuri uzagere ku ntsinzi y'indoto zawe musore rero yasubiye ku kazi noneho yaje yambaye na kakositime shaho yaberewe gusa umusore mu byukuri yari yatinye agusubira mu kazi avuga ati ku kazi naragakoze ariko karamfungishije niko katumye kamfungisha nisanga ndi ku muhanda rero sinagosubirayo ariko umukobwa mu byukuri yaramuteye intege umusore rero yasubiye mu kazi avuga ati jene nkeneye kugwanira intsinzi yanje ngere ku ntsinzi yanje y'indoto zanje sori yanje mva wa mugabo we ndagutegetse ureke ibyo bintu wari kurakora muri kano kanya wurinde umva amagambo ubwo urangije rufata umugore wurinde mu byukuri sinigeze mbibwira nanje ubwanje sinigeze ndibwira ubwanje amazina yanje bayitwa Mr Greenwood sore yahinduye n'amazina yasubiye mu kazi umva rero usanzwe ndi umucamanza kandi nkorera leta kumba umusore mu byukuri akazi kamupfungishije nuko yari umucamanza arangije akora ibyaha nyene mu bucamanza nta gufyinata bahise bamupfunga yisanze ku muhanda avuga ati je sinzasubira kuba umucamanza none umukobwa mu byukuri yaramubwiye ati nsezeranya kuzasubira mu byukuri ejo kugwanira intsinzi yawe ugere ku ndoto zawe wari wifuza kuva na mbere musore yarasubiyeyo arangije asubira mu kazi avuga ati wana mfite kugakora neza nkosora amakosa nigeze nkora nkosora amakosa nakoze ubwa mbere kugira ngo sinzosubire mu byukuri mfungwe ngo ninsange ku muhanda musore yasubiye mu kazi shahaza afise na confidence rero hari kirego mu byukuri kigushinja gufata umugore wawe nabi hanice ndagufata nabi mombe wagiye kundega ngo ndagufata nabi bivuze ko wakodesheje mu byukuri n'abacamanza ariko mu byukuri wa mucamanza wakodesheje nawe ubwawe ibingibi muraza kubyishura sura rangi raza umva urukugerageza gukubita umucamanza nimba uri kuragerageza gukubita umucamanza kubita turebe nunkubita nugerageza kunkubita nicyo caha ndacongereza mu byukuri mu kirego kigushinja ko uriko urafata umugore wawe nabi ndaza kongera ko n'igihano kigushinja mu byukuri ko waragerageza gukubita umucamanza ikintu nakubwira muri kano kanya nuko ufite amasaha 28 utarava hano hantu atwara ibirego byawe bagende mu byukuri bagupfunge kandi baza gufunga imyaka yaba bakuri 10 mukobwa yarumiwe yasanze umusore mu byukuri yari n'umucamanza yasubiye mu kazi kandi umukobwa niwe mu byukuri yatumye uno musore asubira mu kazi yamuteye intege gusubira mu kazi ukaba rubyumvise gusa umusore yamubwiye ati usigaje amasaha 28 ni utanyumvira ndaza kugutwara muri gereza ubundi yagupfunge kuko je ndafite nibimenyetso
ubu ngubu ya masaha 28 yatanguye guharura umusore yatanguye kubara imisegonda tiktok ugaro byumvise ewan nacitse imyaka 10 ndi muri gereza ugabo urangije waracitse ugabo waracitse umugore yarabirebye yarumiwe umva kumbe wari umucamanza kumbe indoto zawe zarizo kuba umucamanza ntabyo narinzi mbega ukuntu ufite akazi keza se yarebye umusore nyene yemeye kumusabiriza avuga ati ubundi sinasubira mu byukuri mu kazi kamfungishije umusore yarangije yasubiyeyo mvanyende nkuko nabivuze mu byukuri buri muntu wese afise impano ariko iyo yamenye impano ye afite kuyigwanirira rero nanje nahisemo mu byukuri kugwanirira impano yanje kugwanirira indoto zanje mu byukuri nkuko bivuze ngo wamaze kuzuza indoto zawe pe wamaze kuzuzuza oya ntumbece sinamaze kuzuzuza kuko sindashika ku ntsinzi sindashika ku ntsinzi ama rero ariko muri kano kanya nawe sorarangije ngo ntarashikanye ne ku ntsinzi kuko ahanga hari yari yarahageze arangije baramufunga yisanga ku muhanda arangije avayo ya rero sori yakuye ka gitari ndibuka jo mu byukuri warambwiye mfite gusubira kugwanirira indoto zanje kugira ngo ngere ku ntsinzi yanje warabimbwiye kandi ubu ngubu waranteye intege mu byukuri nasubiye mu kazi kanje kugira ngo mu byukuri ngwanirire indoto zanje ngere ku ntsinzi yanje warabikoze rero reka nanje mu byukuri muri kano kanya ngerageze ko nshoboye kose kugira ngo nawe ugere ku ntsinzi yawe kuko yarabyumvise none se ubungubu ugiye hehe ugiye gukorera he ubungubu rero ngiye kubandaniriza muri Hollywood umusore agiye kubandaniriza muri Hollywood umusore ubungubu n'umucamanza yamaze gusubira gukorera leta ariko nubwo ngiye mu byukuri sinanezerwa nijanye ntari kumwe nawe barabyumvise ngo iki umusore gorora mubye ati mu byukuri je ngiye gukorera muri Hollywood ariko mu byukuri nubwo ngiye sinanezerwa ntari kumwe nawe ngo tugende tujane arangije yegereye wa mukobwa arangije wana harahiye gusa umukobwa yaramubajije ati ese ngubu ugiye kubandaniriza he akazi kawe umusore yamubwiye ati ngiye kubandaniriza muri Hollywood kandi mu byukuri nubwo ngiye nta byishimo mfise sinanezerwa nijanye ntari kumwe nawe nagira ibyishimo ngiye ndi kumwe nawe se wanyemerera tukajana ubwo nawe amwereka mu byukuri ko yabikunze ndetse amwemereye kubajana nanje twasize bigiriye mu byukuri muri Hollywood bagende gutangura ubuzima bushasha bari kumwe ndetse bigiriye no mu rukundo ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze nongera nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese kuri no channel muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamwe na kandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe yari Tavo nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao ciao